Menteri Ketenat Kekot Kekia uba ALHEC hene kesngi ulaya lumlang bat ki Health Department official ha kajingan dan lang UMLA George Lingdo bat UMDC rangken sai Kharbuli ki District Magistrate bat ki rang ba Shnong kate katan banya perkhat sani halor kajing temu jang ke sorkar ban pynkylla Corona Care Center ya ka Ayush Hospital ka badan ha Bhoi Rymbong. Ka benda ka arfu jingtia dia ka bangin dia yang Corona Care Center hari ini kita kan. Kaya facility welcome di welcome rongi tambah kita arah mungkin dia ke Corona Care Center ini keracim arah lebih. No problem belum. Arfu jingtia in snano aku ke Corona Care Center ha kali ka Ayush building. Biang kemudian jingwit ini dan nongpang ikui dia dan nong pure bed bentar tanda bentar ka jonga Corona Care Center bed. Lag benda ki A and B positive mo buang ni dan jika A dan ikut A biang ngira kata benda ki ko akan pada A judul kam na dia itu biang visibility lag benda ban create yang kena Corona Care Center hari ni kita. Pada A judul kam memilih mana ban biang lag yang jonga sorkar. Lag yang sorkar bi on go ahead. Dah kepada judul kam jumpa pa. Kumno ban go ahead, kumno ban pendiam kedai pada mafi nang ni ada po district jumpi ban pet yang judul kam. Bisa doktor ni lagi. Sa kumakalong ni tama na disipo sa kumalane nongpo. Dihati nongpo idan di School of Nursing. Ito ko di Corona Care Center. Nakabenta sa Oku Lars of Samut Indonesia. Ke Bhoi pat sila pilih ni po tulis coba tulis department ke hotel. Ketua Indonesia yang minta ibu pun quarantine. Kemudian dan kibri di bawah dan jika benda cedera ibu itu hadut ni report. Jadi Corona Care Center pat itu dan ibu doktor station itu mata dan kena san bunuh kita. Kita nama bakadan asli building ni ente. Away for patient, away for the staff. Kemudian itu bisa itu bala kontak ikinang pang. Kemudian after 5 days di quarantine already in another room. Now there's no problem. Bisa bengkel mah.